Nongere mbasuhuze mwese muteze amatwi Igitinyiro TV n'umwanya w'amakuru agezweho aya masaha aka kanya. Nibiki bigezweho aka kanya birakomeye cyane. Ni itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni wa 2026. Kisekedi ntago ari kubarizwa mu gihugu cye, yamaze guhunga igihugu guhera isaha y'isambiri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo. Felix Antoine Kisekedi ntabwo yarakibarizwa muri Congo cyangwa muri Kinshasa. Nukubera iki atari kugaragara mu gihugu cye? Turabigarukaho muri aya makuru. Abasenga ni musenge, abafata iry'iburyo mufate iry'iburyo. Mutabare 23 indege ya Sukhoi ndetse na doroni 24 zirimo zirarasa umuriro, zirimo zirarasa amasasu, ibibombe, zirimo ziraribata abasirikare ba 23 mu misozi miremire ya za Minembwe, za Kisangani. Ibintu birakomeye cyane. 23 irimo irakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Iyi 23 kandi yahembye abasirikare amafaranga menshi cyane mu buryo bwo kubamotiva kubera imbaraga nkeya ziri kugaragara ku rugamba. Ikindi boherereje amafaranga imiryango ivukamo abasirikare barwanira 23, hari baboherereje amafaranga, ibiryo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Turabigarukaho muri aya makuru. Koloneli Nzenze atanze itangazo rikomeye cyane rigarura agatima abaturage, rihumuriza abaturage, ririmo ibintu bikomeye cyane. Abantu bose bavuga bati niba ari byo koko 23 igiye kugaruka mu mbaraga zikomeye cyane. 7 baguye mu gitero gikomeye cyane Wazalendo yagabye ibunagana, hagwamo 7 b'abaturage ba Uganda. Kainerugaba rero akaba amaze kuvuga ko ingabo za Uganda zigiye kugira icyo zikora kugira ngo zihorere abaturage b'Abagande baguye muri iki gitero cyagabwe n'abasirikare ba Wazalendo. Ibingibi biramarwa n'iki? Ibingibi birarangira bite? TV ni yindi, ni Igitinyiro TV. Reba niba warakoze subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya akomeye, yihutirwa kandi yizewe ajye akugeraho 5 kuri 5. Tudatinze rero, Felix Antoine Kisekedi kuri uyu munsi w'itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ntabwo arimo abarizwa mu gihugu cye muri Repubulika ya Congo kubera ibibazo bikomeye by'imyigaragambyo ikomeye cyane yazindutse i Kinshasa ivuza ubuhuha. Ni nyuma y'uko ikajije umurego, nyuma y'uko imyigaragambyo yabaye kuwa gatanu yaje gukomerekeramo bamwe mu barwanya ubutegetsi banakomeye cyane, harimo Martin Fayulu, umwe urwanya ubutegetsi bwa Felix Antoine Kisekedi. Imyigaragambyo rero yaje kugaragaramo ubugome bukomeye cyane buri gukorwa n'abaturage, ukwirukanka gukomeye cyane kw'abasirikare n'abapolisi bacunga umutekano, ugukubitwa gukomeye cyane kw'abashinzwe guhosha imyigaragambyo. Binakekwa ko harimo mu bari gukora imyigaragambyo harimo n'abasirikare bakomeye cyane bari kuba bafite twabucura ku matako yabo.
abaturage rero bakavuga bati perezida Felix Antoine Tshisekedi ukomeje gushyira imbaraga mu guhindura itegeko nshinga ntagakwiye kuyobora igihugu cyacu. Kuri uyu munsi rero isaa 11 zuzuye, abaturage n'ubundi bari babyukiye mu myigaragambyo yari ikomeye cyane, irimo ifite imbaraga nyinshi, irimo ubugome bwinshi cyane bw'abaturage bari gufata rwose abashinzwe guhosha imyigaragambyo bakabazingazinga bagakubita hasi rwose. mu video zikomeye cyane zatugezeho mu kanya gatoya zari zikomeye rwose ziteye ubwoba. Felix Antoine Tshisekedi rero nyuma yo kubona ibyo ngibyo yahise afata rutemikirere aragenda ahungira mu gihugu cy'abaturanyi cya Angola. Ubu ngubu niho perezida Felix Antoine Tshisekedi ari, kuko haba mu rugo iwe aho atuye ntabwo ahari, haba ku biro bye ntabwo ahari. Abashinzwe rero gukora iperereza banabonye perezida Felix Antoine Tshisekedi agenda, bavuga ko yamaze kugera mu gihugu cya Angola. Abaturage rero mu burakari bukomeye cyane, ndetse n'abasirikare bo hejuru bamwe na bamwe bivuga ko bari mu gikorwa gikomeye cyane, mu mugambi bihishe inyuma y'umugambi wo guhirika perezida Felix Antoine Tshisekedi. Barimo baragaragaza ko uyu nguyu nagareka ibingibi byo guhindura itegeko nshinga cyangwa se ngo azibukire arekure ubutegetsi, nk'uko twahoze tubibabwira, azava ku butegetsi ari umupfu, cyangwa se abanze kureho izi opozisiyo zimurwanya zikomeye cyane, harimo na ba Martin Fayulu. Martin Fayulu rero ufite n'abaturage bamukunda cyane muri iki gihugu, yateje imyigaragambyo ikomeye cyane. Ni nyuma yo gusagararirwa n'abari bashinzwe kurwanya imyigaragambyo, bakamukomeretsa ku buryo bukomeye cyane, binavugwa ko arembye cyane. Abaturage rero bararakaye ku buryo bukomeye cyane, bahitamo kukaza imyigaragambyo ikomeye, aho kuri uyu munsi noneho bari bazindutse banagaragaramo mu baturage, hanagaragaramo abafite ibyuma, abafite imihoro, abafite amaesanse, bavuga ko rwose bagiye gutwika ku biro bya Felix Antoine Tshisekedi ndetse no mu rugo iwe aho atuye. Nyuma yo kubona rero bikomeye cyane, mu baturage harimo n'abafite imbunda, kandi perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba azi neza ko no mu bayobozi bayoboranye harimo abatamukunda, harimo abatamwifuriza ineza. Nawe yahise afata rutemikirere yerekeza mu gihugu cya Angola, aho ubu ngubu ku isaha y'isaa 5:39 ngo yarageze muri icyo gihugu cya Angola. Ayo ni amakuru akomeye utasanga ahandi. TV ni Igitinyiro TV. Rero nyuma y'ibi byose, ibingibi ntibibuza amakuru akomeye cyane avuga ko M23 ikomeje kuzongwa cyane ku rugamba. M23 mu kanya gatoya ku isaha 4 Sukhoi, indege ya Sukhoi na droni ziyisutseho umuriro ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa ko abasirikare bayo rwose abenshi bahasize ubuzima. Indege ya Sukhoi rero itunguranye mu misozi ya Minembwe ku birindiro bya M23, ndetse na drone 24 nazo zaje zikoreye ibisasu zitunguye M23 rero ziyisukaho umuriro ku buryo bukomeye cyane, aho bivugwa ko abasirikare bayo barenga 31 baba baguye muri iyi ntambara, muri iri raswa rikomeye ribayeho muri aya masaha.
M23 rero ikaba binavugwa ko yataye ibirindiro byayo uyu musozi, iyi misozi ya Minembwe ndetse no muri Gisangani rwose yamaze kwavansa isubira inyuma, hamaze kubohorwa n'ingabo za FARDC. Abasesenguzi bakomeye baravuga ko abacanshuro bo mu gihugu cya Hongiriya binjiye muri iyi ntambara ari bo bafite imbaraga nyinshi cyane, ari bo bari gukoresha ibikoresho bikomeye cyane byari byarananiwe gukoreshwa n'abasirikare ba FARDC. Aba rero basirikare ba Hongiriya nibo bari gukoresha izi ndege zirimo zirarasa kuri M23 mu buryo bukomeye cyane. Izi mbaraga nkeya rero za M23 ziragaragarira mu gusubira inyuma, ziragaragarira mu guta uduce bari bamaze iminsi bafite, ziragaragarira mu gucika intege kw'abasirikare ba M23. Ibi byatumye M23 Colonel cyangwa se General Sultan Makenga aha abasirikare uyu munsi ku isaha y'isa 6 zuzuye, abasirikare ba M23 bose ugifite umuryango yabashije gusurwa, yabashije kugerwaho n'abasirikare bakomeye cyane, yabashije gutumizwaho n'abasirikare bakomeye cyane bayobowe na General Sultan Makenga. Aba rero bagize imiryango y'abasirikare ba M23 bahawe bimwe mu biribwa bikomeye cyane, harimo imiceri, kawunga, isukari ndetse n'ibindi byinshi, n'andi mafaranga atari menshi baje kugenerwa na M23. Ni mu buryo bwo kwereka imiryango no kumotiva imiryango ivukamo abasirikare ba M23 ndetse no kumotiva abasirikare bari ku rugamba. Abo nabo baherutse gucakizwa cyangwa se guhabwa amafaranga cyangwa se ibihembo na M23, aho bivugwa ko buri musirikare wese wa M23 bafite ipeti ritoya bahawe ibihumbi 155 by'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga rero yo kubafasha kubaho neza ndetse no gufata neza imiryango yabo. Nyuma y'igihe gito rero mu buryo bwo gukomeza kubamotiva no kubatera imbaraga ku rugamba, iyi M23 yasuye n'imiryango yabo, ibahereza cyangwa se ibaha bimwe mu biribwa bikomeye cyane twababwiye haruguru. Colonel Nzenze atanze itangazo mu kanya gatoya, avuga ko M23 iri mu myiteguro ikomeye cyane, irimo yitegura gufata ndetse no kubohora uduce dukomeye turi mu maboko y'ingabo bahanganye za FARDC, Wazalendo, ingabo z'Abarundi ndetse n'abandi bafatanyije, harimo ingabo zikomeye z'Abahibu. Uyu mutwe w'Abahibu ni umutwe ukomeye cyane wo muri Repubulika ya Kongo. Ni umutwe ukomeye cyane urwana aho rukomeye. Uyu Colonel Nzenze rero yavuze ko bari mu myiteguro ikomeye cyane yo kwavansa bakajya mbere, bagafata tumwe mu duce, harimo uduce twigaruriwe mu minsi mikeya muri iki cyumweru gishize n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta. Uyu Colonel Nzenze rero akaba avuze ko M23 iri mu ngamba kandi irimo yitegura
ibi gikorwa gikomeye igiye gukora ni nyuma yo kuvuga ko FARDC yarenze ku masezerano bagiranye kandi igakomeza kuyica nkana. Uyu Colonel Nzenze rero avuze ko nubwo ngo bitari ngombwa ko abitangaza, M23 irimo yitegura igikorwa gikomeye cyane ngo igiye gukora, ikisubiza uduce ndetse ikirukankana M23 na FDLR ngo ikayambutsa mpaka bageze za Warikare. Uyu Colonel Nzenze avuze ko bazatuza ari uko imitwe bahanganye igeze muri za Warikare ndetse n'iyo kure yaho M23 izaba iyoboye. Bikaba bivugwa ko rero n'agace ka Uvira iyi M23 yari yarafashe inyuma ikaza kuharekura, hari mu ahantu h'ingenzi M23 ishaka kwisubiza kugira ngo igabanye imbaraga igihugu cy'u Burundi kiri gushyira muri iyi ntambara. Binavugwa ko kuri uyu wa gatandatu, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, Sebarundi yohereje izindi ngabo ku rugamba arimo arwana n'izi ngabo za M23 na Twirwaneho zirenga 3,000. Bikaba bivugwa ko imyiteguro igisirikare cya FARDC kimazemo iminsi ndetse n'igisirikare cy'u Burundi M23 bizayigora kandi bizayikomerana kugira ngo ibashe kugera kuri ibi ngibi ivuga ko igiye gukora. Igihugu cya Uganda kigiye kuza muri iyi ntambara ni nyuma y'uko umutwe ukomeye wa Wazalendo ugabye ibitero ahantu hitwa Ibunagana, ukarasa mu kivunge cy'abaturage, ukarasa rwose bikomeye cyane mu kivunge cy'abaturage. Aha rero Ibunagana ni hafi y'umupaka uhuza igihugu cy'Ubugande ndetse na Kongo. Aha rero hari abaturage barenga 31 b'igihugu cy'Ubugande, 7 rero barakomeretse, 13 7 barapfuye, 13 barakomereka. Rugaba, umuhungu wa Museveni, Kaine Rugaba, yavuze ko bamwita Muhozi Kaine Rugaba. Uyu nguyu yavuze ko ingabo za Uganda zihora zishakira amahoro abaturage bazo, batagomba kwihanganira ibingibi byakozwe na Wazalendo. Bikaba bivugwa ko kuri uyu munsi Kisangani hagaragaye umurongo muremure cyane w'abasirikare b'igihugu cy'Ubugande bari baje gufasha umutwe wa M23 kugira ngo ubashe guhangana n'iki gihugu cya FARDC. Bikaba rero bikomeye cyane kandi byitezwe ko koko igihugu cy'Ubuganda nk'igihugu gikomeye cyane hari icyo kigomba gukora kuri ibi ngibi byakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo. Bikaba bivugwa ko uyu nguyu aba basirikare boherejwe muri iki gihugu ari abasirikare bagera kuri 300, ariko ngo bafite umwitozo ukomeye cyane. Birakomeye rero niba igihugu cy'Ubugande nacyo kigiye kujya ku ruhande rwa M23. Iyi M23 bakomeza kuvuga ko ifashwa n'u Rwanda. Ibaze rero niba FARDC yarananiwe iki gihugu gifashwa n'igihugu cy'u Rwanda gusa, none na M23 n'igihugu cy'Ubugande kikaba kigiye kwinjira muri iyi ntambara. Birakomeye cyane. Reka tubitege amaso turebe mbese bizarangira bite, bizagenda bite. Reba niba warakoze subscribe, TV iracyari yayindi, ni Gitinyiro TV, comment, share kugira ngo tujye tubagezaho amakuru agezweho yizewe umunsi ku munsi. Turabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibarinde. Turabakunda cyane. Ni Gitinyiro TV.